Okushabira mu biro gw'omugyenzi Angela Kabagambe Hakizimana okwaba hari Nyamitanga Cathedral kwayebemberwa Vicar General w'itwara rya Mbara Reverend Father Severino Sundugwa owa musima abo kuba umukristo murungi basigiro businge nabaho businge bwanje otafahazi byitwereka hano cyuza yekeresiya yawe ahwa rukundo yawe cyo businge n'obumwe yomerero kategeka obusinge n'obusinge. Okushabira mu biro gwa Angela kwahikwaho abantu nyamwingi okuruga Kampala na Mbarara otireho n'abakozi b'ekitongole cya Vision Group aho yakorire agarisha buzore by'umurungu rw'abashikirire n'abarkwera kandi umutima gwe akundire kumamwe n'abarkwera ruhanga mucero rubanja n'imbabazi okufa kwa Yesu kumucungure asasirwamo abanje agebye agarukane na ruhanga tatitwe ahekirwa amabeke go muri Samurungi ature hamwe n'umugare we ibiro n'ebiro atuhebwe kushemererwa ko butwire hamwe n'abashirire. Omu butumwa bwe Vicar General ya musima abo gukora imirimo ya ruhanga Angela abari umukristo utakaje utabandi turiki mwimanisa ki aha myaka y'imito yabari umuntu rukunde diniye orukwehaya bwe diniye kandi ukarenga kuko ubuzima n'umukristo n'ubu yagenda n'imyaka mito abiri umukristo akubura mbandi abakwamizuka obutwatayisa abakristo b'abatura Kampala ubwo mu itwareri omukitu kweta Amuda Caravan aha ambuga nkuru yitware Angelo bakutamani mingi kandi murana ashuma na temba kuno na Kampala twatansize hamwe turikutebekanisa abo mukoro bugwabiriho kawera abantu bingi. Abazire ba Angela Kabagambe bagamba mwana wabo nk'umwana ubira munywani wa bingi obire nakunda kushaba muzire Bikira Maria kandi abira ari cyo kureberaho kirunja habana bandi yashoma kurungi Angela kabata kahereze kushoma kurungi yatunga umurimo aha TV West nagumani mubuza konka Angela yuno tungo to murimo ko takahereze kushoma iwo murimo butungirota akangaruka mu kigambo kimwe yangira ati mani hate byanje nibikorwa ruhanga Angela ubwo atazabaye n'amagara marungi mwana wanje yasumaje atine kikumbuza buza cyona kunkumu kusoma kukona akasoma kwa sumzire Bikira Maria umwana gwa kantangaza omyaka ye mukaga kiba bajyatsi tukateze usanga black and white by then usanga ari akazuka Bikira Maria. Angela kazarwa mu mwaka gwa 1992 aferira ha myaka 3 nayo bukuru bitu bajuri ya Sakizimana yagira ngo Angela kabatwira atine burwire bwona mwaka kwija twanto kukora imyaka 10 umushera kandi twantine binje byo gukora twatinya plans nyingi chonka ruhanga niko yasharaho charo wanje nani mukunda mnonga nawe yanakunda kandi nimpamya okubagamba omuvangiri bizoba omuntu akutura mu ruhanga takufa. Angela Kabagamba kakoraho na TV West mu 2016 arukora program y'emikoro hamwe n'embaga na neyandi ya musimanta obwa hati abire nakora hari Uganda Catholic Television omur Kampala yasiga abana bashatu kandi aija kuzikwa nyencyakaro rwa mukaga omu district ya Kisoro gasha kwa Susan Charasima.